Tina, klik subscribe baru tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Iko, amal mon rekon. Di setono. Ano ka po? Naloka dyan pa ki. Jena. Kapan iya ni tito baka deh susulong mana. Amma, din ito din raba. Ah, makono, di setono. Sudah. Amba, di sini banget di kampungnya. Coba tadi di sesa. Ajar lang. Tentu tertorong amanat tuh. Tomato nih, nampak kesiri sama pakar. Percuma sta. Wah, yang kana hidup kilo dalal. Nadi wahadilas. Nay ko. May burak ko. Siya di jama-jama. Jadi pak kita muka do petatongan kami talala cede mo itu gak saka opuro perasi matakku nama kada dokter gang kana gede sulangi pak kita no tuh Pinik macet tuh. Pudi. Pak ulu murap pak. Matamu operasi. anu ya senior kecuali aja le kasi jadi operasi toni matakku cicam ni kabaw mar rumah sakit nah aku senior Ikadu saka. Mapa mulai jari kulat tu apoku nakatani. Ya mani namanya mengurasa. Ya mani ya. Ya kamu putus ka. aduh pesangi ada ni senior mo katan ni masaka pantasa pala saka pada mitu akatan ni pada matadai yero pala ukarawa Mampa pisu kadu. Kamu galau sedih menyamang. tama ko senior kadu aku tadi ngatok ka pala wah agama ba ikut tuh yung rawa dito macam jurang Kuro ilalangi di uluhi. dulu bayangkan yang matu di kupur di bangun matu boleh koye deh pak matu rencana ada koye matu taruh pintu nih apa koye koye kolaboran aku ini apa nih lo nih pak tingkat talu matu boleh pak toto kabar teroan biasa sarawali sarangan tahu belum tuh Hei, iku jenewe si magempul ada mah bicara. Jam ni saya editai. Jengakan ngiku lo patingkat teluy. Iya, lo kapat tingkat 10. mak lo ke tingkat 10 penyuwe masalah doi na bawar di maka ada digaga iku mana ha boleh mau apa lu pututung capat tingkat 10 pada pusing singkat 2 singkat 3 apa mama dia boleh mana ni silada aku Iya, jangan ku iko. iku jangan lo mapa tingkat 10 dia lo malah doi wasa magempuk apa bicara magempuk siko ai kolaboran nangin ko nya no bayang ka bawang jadi gadoi O desa. En kini anak mo chuamu please ngaku he. Kakane riso. wah Inalato. Bisa di jama-jama. yo le medu pe kolaboran aku kundak lah kundak tak berdua apa pun kalau berenang bisa kan maka du kurang tergembang Liwa mi mabata na wi desa. Paigay-gana gondrong. Di gaga pada na macukur di rumah sakit. Kadu, maga matamu. Pajan no jille. iya pak aja nih tapi udah sih kak kadang karena mau desa pada desa laki itu inta di rumah sakit pawat tuh ada operasi uluku paku cai mataku di operasi toy tinyakan sedih pada desa masih di kak dak ada jilek penuntung Bakadu, de na magaga. De upas yang kedoi ko na iko. macam di mau tanya mau poliang harus boleh dia pernah tuh dia ingin kolaboran anak mata di jilek bawah nih kadu nah kadangnya muka majilek mungkin tak aku di kita ha wah pada desa masih buka sedih Pada sa. Doyan play dulu gue. 20 ketopai ya nak ada cede doi ya nak ada cede doi Ang katopay, ya kalau masuri di mana, Alandi gati ko tu. Ya ko pala di melo pelaki. Pertama panjar ni. Palo kalau ko melias terjos. Campur aga saka. sepertus Yo, campur yan na tu tak kalamoy. Nak sepertus yang campur kan kenapa kau ngiro susu sedih pak campur nah E jana mursu ka. Aga galo campur kangi. Bay goga. Super tus ga tener ga. Pasamati dito siyam sa suro. Ano ka?
Kepala dia si waktu ngekedin saka. 20 sabu di lau. 20 tengah sabu. Dia menegak pengalias betulna. Tahu acu. Lebih mana? Ima saya asu. Isaka makaloi ko na si lolo tak pura maladoi. Kadu, Mei, tama boleh. Tutup Madu apa kau lagi? Suyo kadu, walupe, angkun pele kolanan na boleh. Orang di jauh boleh? Murni 10 tingkah. Kalau tingkat ni. Wah, ya boleh makan, mau bilang ada. Oh, kan lupa. Ya maka tu. Kadu deng, magani pele, denak kita, tak lemah amang itu. Kadu, mati kenara, lete mulai. Deng, iko yang malay, pe denak kita. Aku deng. Mana kau? Jemu berjeng. Mereka tak kau jemu. Hei, kau nak tu dah. Rusak berinak. Kadu tadi dia pun apa kedai rumah itu dah itu. Kedai subuh itu 10 juta lina ya tu. Sopa. Ngerangin na RWC sebelah kirimu na. Di kedua jongka, WC kalau ketene. Aku cuali sebelah kanamu si jongka di bawah. Sebelum dia baru tu je lah, baru wae betul itu lina. Payah, tadi asal rumah benih, biasa tingkat 2 na. Kalau ibu desa na, jadi kau mau peran 2 kor bawah no. Hah? Boleh na? Sama kan dulu nah? Ngerangin wah. Puasa, lima puasa, salana cede, dos lima puasa. Aduh, betul koi. Masuk saka. Ikut tuh. Amal mata terutama di kamar aku. Kamar aga. Nang kau tu seliwam tindroy. Hah? Jangan bohong saka. Pasal katu pada kakak di dalam boleh. Jadi teh kapal metin ria deh. Angka kursi luam pola. Aro leu bau dah semengi malapa karo. Padung odong katu padisa. Pantasa liwat terdau leuri. Pasal kas perimbe. Anak si perimbe mapa di mana lele di leuri. Sedangkan saka jambak ka dewa bisa. Padi gagu wei. Hah? Eko jambang. Keroi jambak kai sakai. Mak, kadu jemepa. Tala tina. Agmo ala kutu saka. Bu desa, mana kebutin seliwa kadu. Pak desa, na jamu jawai. Masalah anak tala tina. Deng, lo kena medeng. Ade. Aru kadu na tala tina. Lo ku mewan roroi. Pako deu pandreng aku tu. Jamu apa? Kadu anak kamu jambang. Liku kadu amal jambak bro. Bibi. Baik kau temak dah. Kalau kau jambak kau jokka, 2 jongka bawang. Jaman-jaman pi. Ikut tu na selesai. Alina menongo-dongo, dia menongo asam usah dingin kunye makan malapa aku ye, tiga kelempong, dia udah ditai ku ye. Aro, makan mie menatai. Aro nalde jadi wale jai, bibi penana ye. Ngaki si boleh mimoy. Wah itu, pak itu perapa i. Aga dia nerapa Pak Desa. Tu mah deke di ngemu Wah, mau buang saka. Omai. Taruh nih pak ya di tempat cidi ke. Mama kapal dulu Cina. Dahlia.
Dahlia. Ayang. 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 Oh, Yang. Bagai. Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Bungaku dahlia. Dahlia masuk ke jok-jok kah? Dewe lo. Ma gede melo. Nah iya lo kak. Jana si mer kamesu. Ko matong-atong ko dia, mer kasih lisung. Kawini bana. Paya cona menjadi gentayangan. Lele-lele macan ring. Adi mundringan na, diselemen toka kasi. Mapadi si kak. Hindi ko Dahlia. Dia itu nang kemakling nga kareba de. Maka deka lo kak mabini. Naiya kasi uta jem matoko sepeton di kiselisung. Iya makok kue dewe lo mangkalinga curita. Ko matong-atong ko lo dia. Kawingin agati. Ko mapakato adamu Dahlia. Ba, ukawini ko. Tapi ko kawini ko. Deto dipendek ako doi de. Loka tu dipendrekan. Pak perlu doi kak. Ama. Jadi ko Dahlia dia mau puji kak. Lo ko ba mala dang kadang-kadang kak. Tiga kak kasi lo mala doi. Jene pale, kol de melo. Ba Dahlia. Tete ukawini ko. Peko-peko carahan. Indomie nasu. Bisa sampai malah. Pa Indomie si tahu Chinay. Masalah na. Seryo lo Indomie to. Dua Indomie to. Yes soy, Indomie to. Baca Indomie sih. Tanya na Indomie baja. Goreng. Biar gue di squad dia dulu macam. Pa Indomie itu si Andre. Iko deh tagay sukur mo na sungang. Masuk ko ya aga ko nasu ito narwandre. Wah, ikul pemperiati sih. No pidaku bawang. Pa ya puji mo teman Indomie. Cuma den Riko dia tertelo. Cara nal ditaruh telo malah. Naruman dia obole makabe manengi. Kau jadi pilih macam. Lesonnya dia mu. Jadi mo andre tapamu. Pokoknya say ada pupuasa no. Padigala lo ka mani sungko. Sanrukan na plero. Pasanimi bakar Andre. Tapi baya usaha kami goreng na. Kuat ding itu lupa. Namun tu cedi. Sebelum galo Andre. Iko mala. Mama tapang Indomie dulu ku. Misa-misa mo pala. Dahlia tu pa ima. Patapan si tabapan neko. Jadi kerja ku tapi Indomie. Mabebe ko iko. Mama, pangbawa Indomie song koko. Ada pun apa ima. Pada tuan tungkai. Ayang, kita nga kasih gambar ko. Dito gaga Indomie madeke. Hama, ang kambecha diyang. Untuk mengatim pasalay. Cede mangumana gemamu yang. Wah, iko Dahlia. Pada mo jasa di sepuji mo sa bapa imang. Maka tu. Payas padua. Lo kabuting. Magi ko. Lo mace. Agual mace. Niya biasa selalu lupa bulan nakawing. Ba mala upahang. Tapi misa mo, 30 di mo nakay binemo. Harus mo kawingi pimo. Yan rawasa. Ang karencana ako. Si Badalya. Lo kabut tirwa. Padalya. Perlu doi. Maso na pa ima dahil perlu di. Nabiasaan ako mapigo ki.
Ngapa lo diki pai mang? Di malah asal lo ko maceri ka, tetek mak kedoi. Ko loko, sudah ngepaki matu boting. Nggak usah dikero pak. Ya iku bawa ceri malah. Pak si tongan na perlu tok kadui. Cowok ni, acina pele main. Lo ka dolam nguksu. Hei, akan dia semalam montrong ya acina main. Ya, di sini ke. Nak belajar le yang mungkin terus ta. Masamang Pak Desa, din le tokong. Makadamo din re saka pila pa desa na. Paduli macam apa pacing no masjid. Oh iya, Sulman di Pabura, Pak Man rasa tu. Mana kembali ni Pak Desa? Purin materaw itu Wani pima pinataraw tu napi mapaci masih. Awe, terlambat sih Pak Desa. Ton rolo de tu adu petarawe. Mana kau gati materaw itu makoko Jadi mu terlambat. Wani pima pinataraw tu wani pima milele kong ka kong koy mabus masuk pajanisa. Maja makawe Pak Desa. Ande kade nulur pimo. Pak Desa, mata-mata itu di sana mereka kelingan. Maka sa din rumo pu pidani makar kade pinataraw itu. Dia paling suksesan na culinda. Iko maga mamicu ida culin na tawe. Iyo cocok nih, menye. Meni seseku, menye. Pak Menteri, jenau kau ya Pak Komandan dia masalah, rula bawang. Di Pak Komandang, oleh nama su, kamu jasa di dalam musigi. Kau demet mulir kamu su, lanjut lapor aku. Aduh Pak Komandan, ya maku kerula dulu jamin, pali wacai, lo kini pula tuh kami Pak Desa. Mai Pak Komandan. Pak Desa, engkau pilih masalah Dewi Sengi. Pur pilih diborongi rula di bineta, dan kebalapro dia. Purung pida maka jangan melanjui Pak Padidi. Nek engkau gerela le Pak Desa. Dodolo gere sengga si babi bineta. Napa damai? Rula mana posisi enggak? Iya. Oh, Pak Komandan. Teko Nisa. Saka. Oli dolo Ibu Desa. Siapa Desa? Mana ini kita tahu. Jangan cuma terang itu Jadi semer kadiko. Bu Desa. Begagal isuy. Bu Desa, Tengah Kak Budisa. wah, abis malam subuh. Aduh, sapa aku ruleng. Tahu kok, lo kena single. Dewi lo saka, peru lah melopo yang mabicu kak. Amal aku tuh, gimana dia atas diriku? Harus tadi aku ruleng. Hei tapamu, jangan peser untuk kak. Lo kan menurula? Ada. Tahu kok? Dewi tahu, lo mau kak single, kok gedahnya si Mayulpa. Pidangi. Dia tuh belum single. Aku berong itu Aku mau cek, aku kita teman mereka. Karena matu baling pada pada makun rey. Lari masuk bu. Mega bicari ye, cukup masuk, pidangi, madeni misa. Pak Mantri, mata nih di baris jagru. Bebe ya nomor murui. Mana kau ya lo mersi jagru? Ketinja keberatan ruleng. Sulan Pak Mantri di gabineku. Sandene kena pas jamu ya tuh. Kayak bineku atau ngatu tuh digane tauri. Balinem bine gaga. Ini semua beli. Pasti kebiayaan di dalam. Pak itu budendre, pas tau bude, kami tau dia. Pak bawan nih. Ya bawa nasi macal-calang. Pak Coka sedih siteng hijau macam dia sedih wiseng itu ulang. Pak cedian cedi mure. Telinga ko, luan mau puas te sengadi. Pak kebane beli Pak Komandangnya. Lo mau kadamai, olir kai bude sama suko yemi lo dampa dia. Ora 2 karung, gole 2 karung, terigu si karung. Leko na pasani, ya pa misengi. Desa diusengi ko. Loko gadami loko mapaboti. Aru pa desa, ang kanalaleng. Tolin bude sama su. Oh iya, Komandang. Rola
ulang ada pengeka. Dega aku ini aku lupa diri ku tapi yul pasti badal na kompro-kompro ka. Nih ya ganti-ganti ka. Aduh, itu sih. Geluan aku mau pakai dia stay kepik. Telok pada sa? Oh, siri ka pa kumandang. Waktu ngato ini kubur to ni patama magarati na. Ali na si dolo lupo milo dampo ang siri lato. Komando. Diro, tulis na ada apa kan tuh? Mau. Ini masih siri dong. Kerawas satu matingan ini deh. Ngeranya kepala desa kayak itu. Ini paman deh, tulan. Oh iya, dia nggak masalah, dia lah. Iya. Tulis sana pelet. Tapi Pak Mandawar itu karir. Ti mang lo ke tu we? Rahasia din jaj matra itu we. Aduh malu. Asa makan itu mungkin mengursu. Berarti selesai urusannya. Dalia, dikasih undangannya di Itay. Hih, mending kia sial ka pa imang. Iku sial ku malak. Segitu. Yudi. Oh, berarti salah keti si Pacitae. Pelisun di plegatin yung undangannya. Aja na pelisui. Itu dulu talai baja undangannya. Ba, dini jaji. Apalagi ya, dini buat tajeng. Baju pindah terakhir itu we. Sinapa Lena? Nawila jedor. Bukti sih nggak ngarep ada. Di sini. Nanti. Hai, di kalau kayak muda kamu pelupung. Kamu kalau waktu itu paci-paci boleh lo tama pesang. Jol le pamatole-tole ka baja den tu le papasangi. Sudah lo capu ye. Iya, kau ya tuh tole mulu di tajeng. Terapi kima terawih gak capun tapamu. Oh ya lo kagak jauh jujur, kau tuh timumu. Kasma. Magwe kurule. Demo 50 pucala lemo. Ko demo le pabine ka. Berang kamu doang pelupung. Aga, lo kumabir tapamu. Si pungetas si ala, di peningkatan. Betuku janda, anggang kamu lau taro. Sekali si ala kiamma, pormalem pelutu. Ruleng. Ang kalinga da kuwa. Ang kamatu sa wattu. Degago jama-jama, anda kuwa dikisugi. Iya, iko cara mo lo suwi ko di kalamu jama. Desengi, numuyay rato. Tapano karo? Kung na pa, natamak kala tan rato dongo. Asal ka mapakitutungong pakira-kira mo, bola si manrang. Yetongnya, wala mo pa to dinaso. Tope mang, nula kasina. Maga si Katun, di kurulang. Lamuwi maga ceta, dinadiki padir laketa. Pakong padir lakemu, deto mulai mita sumpah suruga. Hau, aja yang mo pangajari. Ato siya demo, akyasu, dialo na jama. Astagfirullah, makan si asu. Ikan di manteria guru-guru kusapa jamang. Aja to na bamisan. Iku coba dia mencukup di tempat bicara. Pak Mantri, si mangambe jeku. Rematika kapadi. Hei, kamu cia, Cok. Cakap Pak Menteri, tapi sedang kaya nak ada kanure. Nak ada kunure? Menikmati undang aku, Cok. Nama pasti bahaja. Tinggal boting. Atau Hah? Pak Iman? Mana mah beri Cok? terus sangi mapatampu ka pang. Awe. Mana ke Pak Iman si Aliul pa? Malah si Aldal ya. Aci taong dang isala tan rama peri-perina rama selang asen na. Liwat wong itu malah ba? Lo ibu tidak dipidaki. Yurle, jema tuh nak kita yang kima ke di teman-teman na. Tapi jema tuh lo kena, aku lo kok kepo ko tuh. Iya jangan mulok ka pada turun na gitu lolok ke papusangi. Masih mana predolo deh. Aku sedih macuan nih pamam pamulam padi pengke eh. Iko Cok, tiga memang ko yung coba Imang. Coba ima tapi beda telung suka bawang. Pak Kumandang. Pak Kumandang. Ikut tete ko ya aja ya tutu. Pak Komandang. Oh udah metu nulle masuk, Pak.
Matek bapak kumandang. Matek ko se, pak kumandang cek ko masuk. Kau padir ko tu. Iko calo ko to padang odong ka masuk pak kumandang na cer gitu. Dia share ko ya petanggungi. Pak kumandang, kada belum masuk. Padir ko tu. Iko, kumat kelari ka jadi macet lari. Awa macet iko ya balong pecalang. Nak kami tahu ko sa bapak kumandang. Kepada mutu kita ulah ka kumay. Cok, mau terbang dah yang kerang itu mau matu pak kumandang. Gitu tuh pang kematan na jak kumay. Aja nawe iko, lo ke bawah nemu lipa baca. Masa ni wa guru masa lo tutuki mo lipa baca. Ko iya baca, dia sih gak masuk doimu. Talong sing belancai. Pesini we, pang kemoto puro pesediangan. Tenyewe agana, ko iko baca posi boleh matu lo dikiringa pengonrana bubungnya diseliwat terimai. Wah, dia itu tuh apa kau yang keyakinan bawang? Amak kono, ya apa baca? Bismillahirrahmanirrahim. Hey. Al-Fatihah. Wah, mana kasih? Peseni, tala nih, daleta tuh. Ini tuh leka seding. Jine pele. Pertama ya bapak cabut ke tempat apa? Nah, dia itu apa tuh ngapus polisi? Sebetulnya kalau dibaca lagi deh. Wah, dia gaga. Pei kompolon itu bawa mulu lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cok, kau tanah asal lo tak perlu baca. Jangan wata mai, iko na masumay. Berarti udah aku tak cok. Igi lo boti. Jangan lupa aku baca bawan nih. Alimuddin malak. Pai mata malak lo boti nih. Mana engkau? Apa na? Baja. Mana ke baja lo? Kimadu puasa baja. Mana jangan lo Tommy, cok. Dia sengi pasyaga tahu tirang undangan macam mana. Iya. Mana kita lo mapak boti dia apa sangi deh. Pala apa dita? Pas ini Pak Desa daripada si lele silong, nah itu matu cerita. Tuh ngena sih celok. Daripada matu mapat tampu ya tuh masiri. Nah cerita katu matu tuh maka dia acok nita bawa lah tuh nolin pabi nih. Mana kena anak kocok dia yang keling mak bicara. Maple Pak Desa dia tuh nang kemati ke sebebinemu. Dia deh. Wah, dia naik. Tali magalo ku silong. Silong pur baca di lale. Alhamdulillah ya, mapak kerokos pamasih-masih. Bang saya di Pak Desa, dia pengajari ko, pegelok cedek kedomu, asup aja ko. Deng, sama nih, yang siri, yang ada cukup ngajari ko. Apaan sul pasam pala pak aku tuh. Macam mana aku tuh mapa Pak dia kapur mabine. Ku puru matu mabine mapa mula tak bulinta tak penyunyu tak pesulung. Pada di mana? No. Sama deh. Buran nak ayat papi kamu nikah. Adil. Wah, sembiri gagi Pak Desa. Pangketadin dia cok TV undangan diboleh. Bah, nak kamu tuh dia diboleh mati undangan tuh. Tapi ada sedih mau tape. Mana kita buat tidak pesangi. Maget tuh, jadi mau kimat tarawih yewennya. Iya, kena jadi lisu bawan nih. Dia lo lisu ya. Lebih lo kesapa mas Cileng apalagi terawih pertama. Iya kan wes apa ngapa terawih? Pakai kutosi kepala desa. Woi, paman ya Allah bira pimpin anak betai daripada ya lo macam jima di masjid dia. Siapa apa kau ngede? Masalah cede baca de. Di mana soporenge anuna dosana. Jadi Pak Komanda, siapa tahu boleh? Lima polisi ka Pak Desa, tapi kumusur ka macam jima. Lebih tembaleku. Pada mata tu den di pauwe. Capa, cede bahasa lata. Di mana tangguh dosana? Hai, magi we na. Lo di makun rema jimang. Kenal ding, iya apa? Hah? Ya biasa di Arab deh, gak makun remi cicimang. Mang dia mat terawih. Yalah tau om ditajeng. Dia mat terawih. Kalau tau kamu tajeng, pasti bunuh subatin nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinina seluruh kita yang kahadire
Yana tu puasa ramalange na paumpeki imata lauri puange nasaba ritahangi lupue edekai nania enapsue mapamula mompona mata soe letu labu matana asoe. Masya Allah. Apalagi yakko mau puasa ki karena Allah, insya Allah dosa-dosa tariolo na dampengi puang Allah Ta'ala. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. As-salata tarawih jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Iya Pak Komandan, kayu mau perbanyak Pak Terawih, bos pirangnya, lo kasapa masih gila ini, jauh Kak. Ya mak betul. Iya. Ko ya Pak Desa, Oh gelong, dia bukan kelingan cerah malah gula agro. belum bagian lo sana ni ya imang itu madik bawa Kak. Alhamdulillah, letu seterawi puang. Udah lah bobo bawang. Aru malah, belum nebut tiki dia pusangi. Pasti saruki. Padi dia pusarandri. Lupa ima, tapi dia dapongat ko na le. Pag-aga tatamo siya di mo cholong eh. Agad ko ye. Martoni batura, ako sa Tony. Iya, marako ni sa di cigaro kwe. Cede-cede pulo ke posaku. Cok, di apa domeng? Denore sidang kaletong. Diawala, paliwaresa, ya malo mursui. Jadi kama anak ngemuala. Bacanya gana ronta mengi. Pua diala lolo ronta, pana kita yang mana kak kita weh. Oh ya, mantap bagau ki kuma kedemure. Coe, iko undangangi. Betul mo di tumabiangi. Pamagalat tumakokoy. Di pataga to solo. Utala tu, ya lo kasi di maceko lita pusala ka. Kere-kere ka mapronta ka tu. Jo, ajan mo peronta di nak ngerangi. Ya tu boting. Acara mo tu ikutan rumah. Ya, jadi pak kere-kere ka, pama puasa ka, ya to selada murso batimu, tapi ya tutum selangang. Masuk na pamuro pa ima, luma pronta. Kalau yung lami, mga tawana. Ajan mo ya. Begitu itu puno. Aku mana dito nga pilimere.
Itu dah nak. Hai, kayak gini tuh gue. Iyo, kayak gini me tuh. Kira-kira kamat-tamak cuma pesele. Sabra-sabra na dender mau begitu dah ke iya merakun cigoro Hai, helele betul lolo jan. Saja pin ini pekan japi. Allah. Ini lebih biji. Luan luan sengon rongi. Kadi buku aku luka. Lo kan sampai jalan. Sana ke pamati. Allah. Sami Allah. Puan. Hello po ba ito iya kasi kapan yung mangoropok ko. Kemana kan Tommy? Dia mau puasa? Dia teduh kan aku mandra subuh. Dia mau puasa kambe, tapi macam nak kami pun Tommy. Jadi meluk kayak Pak. Tete dua nih. Awah, pas nyula kay. Dulu pergi, macam dek. Tenang, siapa mamu? Oh dia tuh jangan pinangin. Bah, nggak apa. Puan. Ala ka sabarakan. Papa dia mau puas ki, papa dia mau lupa tu baca bay. Ande kan ditolin dom ya. Ngapa di pas campur telok, lu ke pagelo. Pas dangkanya sama mate, luarnya sedih gelo. Puan. Karena podo kasi uli mo patro ko sa ako din nagala ka pangaru. Paku witin domina na eros mako sa dilositay. Hanya apa? Uya sa to na. Mau apa itu anak yuk. Kamu tadi? Mantri ni kan dato kita pernah biar tua kita sebaik Indomita. Mantri mo pa di na to eh. Tinya mana iku mi itu sapa. Tuda ka kasi ko ye de. Manrin do mi cedeku. Jadi de leceh si ka kasi lo ke kursi liwa. Na ceri si ka. Tapi de usabra ka mo pa. Leceh si ka ko ye de sapa. Kasi witana matuminu sa dolo ko na palagulag. Gore matoni to wana. Iya tuh, kau dia mulai puasa jadi dia mau murmuroi. Matesi. Apa tuh? Ada belum? Apa saka sapa? Dia matuna na sandir matu dewa puasa dia lupa aku. Coba karena pacin-cin ka. Apa saka sapa? Apa coba mamu? Bisa mau iya. Dia mulai semua puasa. Malam maka aku punya itu teman sama dia dulu ke saku. Apa saka lagi?
Mure, cuma nasi itu udah ya. Di sini apa deh? Wah, mau peri-peri lada, Cina api. Hi, telo keboting eh. Iyo, di tagager roh. Wangi. Karena kasih dasar puasa. Dia di jam dosa ki. Di jam. Apa kasih di lomat. Deng, selada ka sapa-sapa aku dilalang. Enggak kepelek ketung madang. Ajaran dulu si sapa kandi. Nerapi ini kapawat tuh pada dewa mana ngaleta. Yung bedeng. Ya mak keto, ko puasa pamulang. Coka seding. Boleh kama pelupo dilalang. Mita kaget tas topo wasa indomie. Polis ka jambang. Wita teku wasa pisang molen. Puasa malada tadi. Malada apa sih ko pala Kau, yang kamu mau pegar nanti dulu. Luar batok ko ini. Kumano lu kebani puasa. Wajib itu mah puasa. Aja na we, deng, peca bulu kaya aku matu. Magalo ka pa ko siya bukore ki mabicara di. Ay kupuro ko jamba den bisa timu. Iye, sama na to Alena, ti mo na maborang ba mano? Iya, dito nung kau protes ko. Apa jenis si mapa ngewa? Papinsa nga bagi ko yung diaga mewa ki. Maka tawe deh. Tawe, napi po sa pertama. Padali naman to si gapo-gapo. Pinsa man. Assalamualaikum. Ada pimeng? Oke. Waalaikumsalam. Anu padisa, uta aja ki den dulu ke decere. Nah, dia kita gaga. Maka dekat sibuk apa? Jadi terpaksa wera anak lo ke dia lama. Gue pada mau pigo tu. Mamu jangan. Iku mako tu pai mang. Iku mau di pengajari mana ye he. Nah iku tak dulu ngangi. Mana ko itu botin dilalan apa sange. Pamula po sa apo. Bibi. Wah. Magi mo asuki jangan Pak Desa. Iko lupa pasa ko? Iko malah. Iko dalia. Aro, dito gago pasa. Pak nanail, lo na paki magpuasa. Bapak imang upahang. Patujuk ko iya kawisoro na dolo. Pur kimalapot tayo acaramu. Iyo, cocok tuh. Ih kulpa, dia mesiri. Cedek kawin siku. Kawin tuku ku seding. Awal mesiri. Ya mako ke bude sa demet gau pikri. Asal kemasur ka utang ke apalagi lakemo asal lo dia utang ke to. Kumpul mana pak rumpul. Jangan cemburu sayang, ditomi ko loi. Kude to, tetap kamu di hati. Ya. Aja papa di si pamul pana. Tinapodo jadi pancapuro ki botil tu macua. Iko nene. Yalo tomato. Ko ya nene. Iko nule mate no. Plagi mako ko lato no. Chaparo bede talupu kitong. Jenis apa nyawa mana ko tuh? Pada mapo sama nama ko ga? Mapo sama gitu. Mapo sama mula? Pantasan. Anginge boleh kontra atuh he. Nako pada mau bicara mana ko? Anginge konakan naka papa ada lalu abalis mati. Anu Pak Desa. Ala, ate ko. Nasa si matu ya pa guru-guru ko. Pak Desa. Nang kagere biasa ni tira ki undangan yaco. Ah, yan naruat tungka. Gawi lo payment. Hello, kawe lo ka den pa ima tapi pikiriki maka da ka ko lo ka ko de to andri pa apo sang. Hah? Kebo pesedit timumu. Dia nulis jelo-jelo mana ko jenagaga ma bicara. Pawe, lu sedih pa aku. Dua mana kebo. Emang langsung buka.
Jangan kasih sombong-sombongnya. Supaya ditisuk nah. Alah, 100. Berat 50 apa Imang? Iya. Pak Desa, jadi gerga di 50 tak 2. Supaya langsung dibagi. Ya 50 dah 50. Ade mana nih tuh? Seluruh itu mah sama lah. Ya sering mesiri nih tuh. Ini beli mah. Beli sun. Iya, aku bilang ke tani nyeper. Ah iya, apa baik mau lambung mana nih dahlia? Weh, ini mah pengen wah. Harus itu mau Pak Desa. Nanti mah itu gerga-gerga dulu lepas masih lera itu dulu. Iya malah. Masih makan wang. Pak Desa, terima kasih banyak nah. Bu Desa. Iya, kan? Jangan simak pengawana. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madang pedang Pak Komandan. Pak mau ganggu gitu mengaji. Mana kemana pakai botik dia apa saya Pak Imang? Tiga-tiga letu undang aku Pak Komandan. Undangan naga. Tiga-tiga letu. Ama, ya acu. Di situ na pala undangan ni. Pantas suta aja ke dia cara dia ki gaga. Botik kaya Pak Komandan. Mana ke botik dia apa saya? Jika tersiala. Dahil yang betul Pak Komandan. Sila suka pema. Tapi masa matuka malah. Tapi malah mapatampoy Pak Komandan. Karena masiri tama ko Kau iya, buat jadi cedecik ka. Problema lah. Mengira kasih mek tama. Aja nih Pak Komandan ko birak. Hei, lo kemai? Lo bikin Pak Komandan? Ano kok kecil? Kecil nih. Malah Pak Komandan, siapa ye? Kok iya siapa tersika ye? Mana kau sebut di mana ke dia apa sangi? Iya menomor tuh, nak keluarga Pak Komandan. Tapi di kok iya dia mursu intinya yang pasti botik ki. Jadi, apa yang masih sere-sere? Iya tua Pak Komandan. Undangan na lele. Malah dia agre letu undangan Pak Komandan. Mana kak? Nuku ya warga kemana undangan nah? Potong ke koordinasi sisiran. Tadi saya sapa deh. Iyo, siapa sih? Tadi dulu Pak Komandan di nanti siapa malah. Ketemu ini Pak Komandan. Dia acuan aja siap tuh, bahwa di sapu. Dulu kepada tiga di bulan. Saya tahu, baca-baca. Pak Komandan, aja mau baca. Pak mau peri-peri naik. Mau tebo mau apa boleh lo dilele. Kung kedua mau ketu. Bisa kena hati mendengarnya. Berseratu tadi aku kesini. Nalo to kawas sama papu kecilang tuh. 50 na usulora deh. Ayo Pak Komandan. Kalau masam yang sebadan ni. Lah, kada cuma tahu. Napa di sungai mo kama turu bela? Oh, tadi play dulu Pak Komandan. Lokasi ini tanaki. Pada amat tuh nalis. Sini tuh malah. Dia Pak Imam. Pak Komandan, yang ngaji ke CPM. Pak mengelola doang kelinga. Ulaika hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tumsirhum la yu'minun. Pak Imam. Apa dong iska temu pero. Abah, makaroi po sa mapakatudo ko. Pais balo matuangang. Rulang. Ande ka de gagi yese. Dinre bulu ko pa sa ako. Tama-tama.
Ya ba, ini sileu Otono tu dah perengi, betul na mita, sepemeniman na buka tu Jadi bagus sampai dakur ulang. Lebih di masara daripada yang lompat serang Yesus Pak kau lepas jari kuku pada Yesus Dia tu na tu telinga ulang. Mana kata liwala do nama puasa. Lu kena pilih puasamu. Dah coba Sabtu kasih dijawab per, tak perlu suruh kalau kai. Bawon rodo kat. Ito nga ba ito bang? Lah, hindi ko malap kami lang ang pulo Pak mak mo to si. Ma! Ma! Purna tu bukti. Ma! Ma Abah! So Abah? Agus malalo ko kutso. Hindi ang meron ko ada. Sekarang Pak Imam, dilagam niyo ka ada keluarga. Pada bawa nih malah. Lo kami lu undang aku. Gitu kak. Sedang kalau wadir rumah bicara di lumia ada. Tapi kalau kini ledoi. Lagi ke lagi. Di sebawan nih. Awah, dan uli ya, wala dan lu pupu. Kuya aja na diliso, kuya bawan ni. Kol de gaga na rekyam pelo. Es buah naga, aro, kebetulan apa sedia es buah. Barulah. Ede mana batu Nama pataman italang itu perangnya apa? Sedel ada mani, telu mani baman ne. Malah, dalam mukimatu es baru. Jaka modern wangi itu gagal laki. Alhamdulillah. Abah bukan itu Ala, tadi tidur kiro. Lumaga. Ya busit wah. Harus ke siya bine ko sila lago ko Madak kemana nih? Kemana kesibuka? Ikut apa tuh malah? Mereka koye lo buka. Sedangkan boti ko yang pipidaki. Lupa, bisa nih. Mati katu, diwara ko sigoroku. Nih, keluar, nih. Malah, aduh, pingsan lagu kamu. Allah, wah, lagu, malah, lagu, Dega kalau pelaki, lo kena main, lisui. Abah, pasti bubuka senimi tepai mah. Harus pingsangi. Malah mama tuh sama puasa tapi ya dia aku pingsan. Cuma ya ro, aku mah puasa ka harus kes balo cedeku pas lepe. Aku deh mati ka aku piar. Iku dia di kumapa kero, pak tanggung jawab manci jimang. Sila ada kita aja so dia mending compa suruh paus andalah. Pak botiki padisa. Boti. Iku pai mah pada macokot apa dia macicako. Anu kayak boti dia pesangi. Malah pak guru-guru kak. Naja ya bah, alina halo ke di bola merah kak. Pak Imang, bisa modon nih taraweta jadi sengi maka diterima muga dega. Pak manengka mantangan abat talok man Imang. Sedang kang alpatihana jadi sengi segala-gala. Mapa kerup lagi ke domik manci jimang. Kumapa ketututuk kira dong pampis semua manci jimang. Kadu, arupa imangi dia au macikingi. Ay labak kaye. Pejemanan nih, ke dia marga lah tuh aku, iyan margay. Lah kami lah tuh, pamulan matrawi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ya rawe ko ang kasalan na rupa tau di na di dinoko apalagi ulang ramalangi. Bikin main reki ketulah Ah, gue nama suami ku tu siapa? Nama utama ni hata. Na ang kataw rupa tau pade mata betau pade malopo sama na kumanoko Ha, yan tu matu to. Nungumi ka po sana. Kalau makunja hati na pada na rupa tau pedo bukan na mapuas. Pak Imam, magalo ka pa kumatarawi ni. Pak Ibu di macarama. Musinggung ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat kak. Tempe dalnya. Halo, salat tarawih jamiah rahimakumullah. Salli sunnah al-Fatihah mustajab. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe wilwatu tak cinampe jakameng kanata keluarga ta atau kaidi loma guru mengaji baja akung pluki di masjid ko purasara nasaba engka guru mengaji pole sumpah labu. Oh iya, itu ke boleh guru na. Siapa tahu di doli mai supaya wadi ki sisa-sisa. Ba. Tabe sa peseng tetoki se supaya ni taki masyarakat Pak Imam, ya anu Pak Imam. Masih kerika. Pak Imam, ya anu Pak Imam. Bisa nuruk orang. Apa bluti? Imam. Dia usangkan dia maka dia peserta imam. Hanya biasa tolong kak waktu kecelakaan di Sumpah Labu. Masa ya atas Sumpah Labu mentok kaci polo Pak Imam. Tapi tadi jadi kami tolong biar ramah bicara peserta Cina. Bah, tapi kalau mantra lisu itu sereleng. Iya apa mantra lisu? Oh iya, bah Pak Imam. Cuma di sini. Idi lokidorne ramah bicara Pak Imam. Dewe lo lisu ko dan lisu dekku. Bah lisu ni di Cina. Cina na cedemu. Macam kami melina di Pak Maga nulis runtuk payment. Iya maka toh. Dewa sangka si runtuk ki payment. Si kampung ki pale saku-saku. Acana roh pangalata lagi. Nulis runtuk payment tanda-tanda lang. Puri ni malakin di. Depa. Pada pegagal loh. Mulai kapan dia panagtimpa kau ki kupuangnya? Wah, ikut Tommy kapan aja. Pama cantik ki. Seumpama dindi, seumpama ye, aja mucai. Ko maka dia kak upu jiki.
Mati sedih. Seandainya tidak kada saumpama. Dole kapang makada kau puji toki. Weh puang, mati kak tu. Pacoba agak kasi talaka. Dan temani puro boting. Kami dari Timur Kota Official mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447